Reka mbifurize umugoroba mwiza abakomeje kudukurikira hano kuri Burundi News TV. Twizere ko mwagize umunsi mwiza, mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi turi kwa kane ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 mu gihugu cy'u Burundi bazindukiye mu amatora y'abadepite cyangwa se abashinga amateka nkuko tuza turabivuganga mu Burundi. Na amatora yakomeje kugenda avugwa amagambo menshi cyane, na amatora abantu benshi bakomeje kunenga guhera mu mitegurire yayo, benshi bakomeje kunenga umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi Seni. Prosper Ntahorwamiye n'abandi bafatanyije n'abantu bakomeje kugenda bavugwaho ibintu byinshi cyane, by'umwihariko CNDD-FDD umugambwe cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi bakomeje kugenda bavuga yuko bakomeje kugerageza kwiba ibigendanye n'aya majwi cyangwa se kuziba aya majwi kugira ngo babashe kuba babona ibibanza binini cyane cyangwa se imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi abantu benshi batoye abaperezida, umutambukanyi wa Angelina Ndayishimiye n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Umushikiranganje wa mbere cyangwa minisitiri w'intebe General Gervais Ndirakobuca nawe yamaze gutora, ndabikubwira aho yatoreye hano mu gisagara cya Bujumbura, n'abandi bagiye batandukanye banitretse ba Pierre Nkurikiye bose n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Ariko kandi nk'uko twari twarabivuze, hari umwe rero mu banyepolitiki bakorera hanze y'igihugu yakomeje kugenda agaragaza ndetse nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, amakuru atugeraho uyu muntu yigeze kuvuga ati uko byagenda kose mugerageze n'abazitabiriye amatora ntimuzatore CNDD-FDD cyangwa se muzagende mucagagure cyangwa se muce turiya dupapuro twitora. Aya ni amakuru yakomeje kugenda avugwa cyane mu buryo bwagaragaraga yuko abanyepolitiki bamwe ndetse n'abandi bakomeje kugenda bamaganira kure ibi bikorwa by'amatora. Kugeza ubu amakuru dufite nuko hari igice kimwe haje kugaragaramo bamwe mu baciye aya makarita y'itora. Byagenze bite? Muranyemerera tubigarukaho ibyaranze aya matora y'uyu munsi, tunagaruke kumbonera kure aho bivuga ko rizagiye zikanga abantu zikagenda zigira uruhare muri ibi bikorwa by'amatora, ubona yuko byari bibangamiye cyane cyane abaturage, cyane cyane abanywanyi b'iyindi migambwe cyangwa se ayandi mashyaka agiye atandukanye. Ibi byaje gutuma rero aya n'ibizava muri aya matora bishaka kuzagurana kumvikana cyangwa se kwakirwa neza mu matwi y'abaturage, mu gihe bikomeje kugaragara yuko hagaragayemo utunenge twinshi cyane. Ndagaruka kandi no ku bantu bagombaga gutorwa n'imibare igomba gutorwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze kuri mwebwe mwese. Reka rero mbifuriza umugoroba mwiza ku badukurikiye mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abari hano mu Burundi, abari Gitega ku murwa mukuru wa politike, abari Bujumbura. Uyu munsi nabwo batoye cyane rwose. Amatora yagombaga gutangura ku isaha 12 z'agatondo, ubwo ni saa 12 ndetse n'isaha 9 z'umuhingamo, ubwo ni saa 9 nyine ku bantu wenda batabasha kumviriza neza Ikirundi. Uyu munsi rero mu bice bigiye bitandukanye batoye. Mbifurije ibihe byiza. Hari umwe wambwiye ko batoye neza, ariko kandi mu bindi bice hagaragaye ibintu bitari byiza, ndaza kugenda nkubwira. Nubwo hari indorerezi, hari ibice byavuzwemo yuko hari abo muri CNDD-FDD bagiye bashyirwa ku masite cyangwa se aho bagiye batora kugira ngo bacunge neza bari wese aho atora. Ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara muri aya matora. Ikaze kuri mwebwe kandi mudukurikiye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hano mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Amerika, Aziya, Australia, Amerika, hose Burayi. Mbifurije ibihe byiza ndetse nanabifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero kanda handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ushaka gutanga igitekerezo ubundi ibintu bikarushaho kuba byagenda neza cyane muri rusange. Ikaze kuri mwebwe mwese rero. Reka nkubwire yuko uyu munsi habaye amatora mu gihugu cy'u Burundi. Ni amatora y'abashinga amateka cyangwa se amatora nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bitangazwa, ni amatora y'abadepite nk'uko bigaragara. Ayandi ategerejwe kuzaba mu kwezi kwa 7 ndetse no kwa 8, ubwo ni muri Mukakaro ndetse na Myandagaro niko mu Burundi tubyita. Ni amatora ubona yuko kandi yavugishije abatari bake ndetse bitangazamakuru hirya no hino mu isi byakomeje kugenda bivugwa biyavugaho cyane. Wenda mbibukije kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki 5 Kamena 2025,
abarundi bari mu matora y'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abadepite aho intebe 100 zo mu nteko ishinga amategeko zihataniwe n'abarenga 2,900 bose. Aba bakandida bahatanira kuba rero abadepite ni 2,909 bashaka rero kwicara mu ntebe by'umwihariko 100 barimo kandi 289 bahagarariye imitwe ya politike ndetse n'abandi bigenga. Umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi ubamo imyanya igera ku 123 muri 100 iratorerwa rero indi 23 igahabwa abahagarariye amahuriro agiye atandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akaba n'umunyamuryango w'ishyaka CNDD-FDD yamaze gutorera kuri site ya Musama iherereye mu ntara ya Gitega, asaba batsinze kuzarangwa n'imirimo myiza mu gihe bazaba bayitangiye. Ndashimiye kandi yagize ati abaza gutsinda tubifurije gukomeza gukora neza ku neza y'abene igihugu cyangwa se abanyagihugu. Umunyapolitike Agathon Rwasa wayoboraga ishyaka CNL ryari muri abirera akomeye cyane mu Burundi yanenze aya matora mbere yuko aba ayagereranya n'ikinamico yateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Honorable Kizigenza Agathon Rwasa kandi n'abamushyigikiye ntibitabiriye aya matora kuko igice cya CNL yasigaranye nicyemerewe guhatana, yahinduye rero umuvuno ashinga ihuriro urunani Burundi rwa bose, ariko naryo ntiryemerewe guhatana nk'uko bigaragara. Aya matora azakurikirwa kandi n'aya Sena azaba muri Kamena umwaka wa 2025. Abakomeye barimo Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca cyangwa se umushikiranganje wa mbere ndetse n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo bari mu bazayitabira nk'uko bigaragara. Ni amatora uyu munsi yagaragaje uburyo ishusho y'u Burundi imeze. Hari abanyepolitike bamwe ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nk'abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bavuga ndetse banagaragaza neza yuko uko byagenda kose ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ubu byose ari bimwe mu bintu bikomeje gutuma hagaragara ibintu bikomeye cyane. Amakuru atugeraho ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko hari uwavuze yuko aya matora ari gukorwa mu Burundi cyangwa se n'ibikorwa by'imyamamazo byayo ari uburyo bwo gucukura isanduku cyangwa se kubaza isanduku yo gushyinguramo noneho demokarasi yari isigaye hano mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko nabivuze rero abarimo umukuru w'igihugu batoye Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza nyine wazoye Burundi nawe yatoye. Abandi bagiye batandukanye by'umwihariko barimo nk'umukuru w'inama nshingamateka ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose bagaragaye batora nk'uko bigaragara. Bujumbura umushikiranganje wa mbere cyangwa Minisitiri w'Intebe General Gervais Ndirakobuca yaje gusaba kubahiriza rero ibyavuye mu matora. Umukuru wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'umukenyezi wiwe yaranguye inshingano yiwe y'ubwene gihugu kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 5 ruheshi nk'isaha 2 z'ijoro ku kibanza cy'itora cya Gihango nk'uko bigaragara kiri mu musozi wa Kabondo ni mu karere ka Ndora nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga. Ni mu ntara ya Bujumbura nk'uko bigaragara, ubwo ni mu karere ka Ndora muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura. Yashimye ukuntu rero amatora yatunganyijwe neza, yarasabye abarundi kuguma batekanye ndetse no kubahiriza ibyavuyemwo uko rero byoba biri kose, ndetse yanamenyesheje ati ni inshingano y'itegeko nshinga. Ndanezerewe no kubona rero abanyagihugu batora mu mwidegembyo batuje kandi atanumwe abujijwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo bihagaze gutya kandi hari aho bitagenze neza kuko amwe mu masanamu cyangwa se amafoto akomeje kugaragara cyangwa se akomeje gukwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga yerekana ndetse akanagaragaza uburyo aya matora amwe namwe atagenze neza. Nk'ubu hari bamwe rero mu bakurikirana ibigendanye n'amatora cyangwa abadiaspora b'abarundi bamwe bavuga yuko nubwo bari mu mahuriro agiye atandukanye, bamwe ngo nta masite nta nubwo bari baza biyamamaje ntibazi imigabo n'imigambi, ku buryo bakomeje kuvuga yuko CNDD-FDD ikomeje kwiharira ubutegetsi aho idakomeje kugenda ihereza urubuga rwa politike bamwe. Umushinga amateka Kizigenza Honorable Rwasa we anashimangira yuko ibibera hano mu gihugu cy'u Burundi biteye impungenge, avuga yuko urubuga rwa politike rudafunguye hano mu gihugu cy'u Burundi.
hari abantu babiri kandi bo mu ntara nshasha ya Butanyerera yabatabuye amakarita y'amatora y'abitoza bakuraho rero babakuraho nk'uko bigaragara kugira ngo abo badashaka kuri urwo rutonde ubu rero bakaba bafashwe n'ubutungane. Mbibutse yuko kandi kizira gutabura ikarita y'amatora nubwo woba udashimye abari kuri iyo karita, wewe uhitamo rero gusa gutora ushaka. Icyakora hari n'abandi bavuze yuko bashobora kuyitabira ayo matora ariko kandi ijwi ryabo bakaregira impfabusa nk'uko bigaragara. Nubwo bihagaze bitya kandi nababwiye yuko hari bamwe mu banyepolitike bagiye basaba abanyagihugu kuzatora cyangwa se kuzagerageza kuzatora ahatari kuri CNDD-FDD, ariko kandi abandi bavuga yuko uko byagenda kose ahubwo bakwiriye no gutabura ayo makarita y'itora nk'uko bigaragara. Mu kanya muranyemerera ngaruke ku byamaze kugenda bitangazwa ku itegeko cyashyizweho umukono na Donald Trump washimangiye yuko noneho mu bihugu bimwe na bimwe bitemerewe ko abanyagihugu babyo binjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika harimo n'igihugu cy'u Burundi. Mbashimire, tugaruke mu kanya turebera hamwe ayandi agezweho.